hanyuma kandi ikipe ya Chelsea nibyo yatsinze igitego kimwe bitsinze ku munota wa 18 Rios niwe wakitsinze inkuru n'amakarita y'umutuku akomeje kuboneka mu ikipe ya Chelsea kuko nabonye ejo bundi inkuru bavuga bati ese ikipe ya Chelsea ntiyabikiri mu itsindwe ryo kwekukana igikombe cy'isi cy'amaklube isindwe nayo mvuze itsindwe isindwe cyangwa ngerageza kuvuga ikinyarwanda neza arigeka kwisoba isindwe ryo kwekukana igikombe cy'isi kuko Pedro yinjiye mu kibuga ku minota 61 uwo 62 abona ikarita y'umuhondo mu minota 6 y'inyongera abona ikarita ya kabiri y'umuhondo yamuviriyemo ikarita y'umutuku hanyuma kandi zikurikiranya mu mikino 3 kubera ko Robert Sanchez yarayibonye bakina na Man U Trevoh Chalobah ejo bundi muri weekend arayibona batsindwa na Brighton hanyuma na Joe Pedro nawe arongera yibonye birasa hari krizi ikomeye cyane ku mutoza Maresca kugira ngo akosore iki kintu cya discipline y'abakinnyi kubera ko amakarita y'imituku arakabisha. Indi match ni ikipe ya Bordeaux umutoza yagize akana bivugaho yavuze ngo at least we learned how to win with a red card. Bize uburyo batsinda kandi bafite ikarita y'umutuku 3 minutes playing without our number 9. Kati yabonye match irangiye nibyo nyine yavuze yavuze ati triste ubu twamenye gutsinda dufite ikarita y'ukurata ariko byari ibintu kurata 15 tukareba niba yakihagarara gasoza match batsinda ikintu gihari naka twarabivuze muri Chelsea nakantu gatorigoga ngo tuvuge ku ikipe ya Real Madrid nakantu gaturuka muri lack of leaders. Ni groupe ibirimo abakinnyi benshi bato kuko umutoza uganira na groupe mbere ya match muragana no muri half time ariko akenshi buriyo bamaze kugera mu kibuga haba hari umuntu ugomba kuba boss. Dukina na Aperi hano Ishyorongi narahamagaraga cyane kirasa namwe ati ruga uyivunika iyicarira ati ndayibona nibwo ukiva ku ishuri ufite amashaka ufite pressure ntushaka ko Aperi gutsinda abanyamakuru ngo bakwatake ati genda wicarira ati buri umukinnyi uri mu kibuga ati birekere Victor kapiteni wikire na tansere Monsen ati biyoborere bagenzi babo ati watanga kandi uzubona bituje wenda barirenze cyangwa se bigize bite ati niyo mpamvu dufite abakinnyi bakuru nka Bakayezo n'abandi n'umuzamu nka Gadi ati niyo mpamvu ufite dutoranya twa uyu n'uyu nabari de so mube voko muvuge mubwira abandi rero Chelsea dore kibazo gihari those guys bakuru mu bandi bategeka uko ibintu bigenda banagerageza kwempoza iyo discipline y'imyitwarire mu kibuga banabwira abagenzi babo ngo no guys ntabwo twakomeza kubehavinga like that kuko tuzi icyo bisaba kugira ngo umuntu abone amakarita twikomporte nk'abagabo twirinde kubona amakarito abo bantu ntibahari nakagrupe k'abana kari aho ngaho Enzo Maresca karamugoye ni nko kuba ufite abantu muri maternité. Ikipe ya Marseille yatsinze Ajax ibitego 4-0 Tottenham hanze nyine yanganyije ibitego 2-2 ikipe ya Real Madrid nayo yari hanze yari yasuye ikipe ya Kairat iyi sangiwayo irayitrashinga ubundi niyo mitwe nkuru abongereza bahita bandika ibatsinda ibitego 5-0 harimo Hattrick ya Kylian Mbappe ibaye Hattrick ya 4 gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe muri UEFA Champions League hanyuma 3 muri zo yazitsindiye hanze ndetse byanatumye yuzuza ibitego 60 mu mikino ya UEFA Champions League mu by'ukuri joro rya Axel inkuru ya Kylian Mbappe muri uyu mukino. Inkuru yari Mbappe ariko ngewe ikintu cyanshimishije kuri iyi match kubera ko n'ubundi iyi match cyari ikibazo rwose cy'igihe Real yahabwaga amahirwe ariko akantu nakunze nakahe ni ama equipe abiri mu by'ukuri atandukanye cyane ariko ikintu cya mbere ikipe yo muri Kazakhstan yitwa Kairat Almaty abantu bagomba kujya gukinayo ikintu cya mbere kibica mu mutwe n'urugendo ngo ikipe ya Real Madrid urumva yakoze urugendo rw'ibirometero rw'amasaha 13 mu ndege ngo abantu bahoze bagereranya bavuga bati kuva muri uyu mujyi wa Almaty muri Kazakhstan ujya Beijing mu Bushinwa niho hafi kurusha kuhavujya i Madrid hanyuma muri amasaha 13 bakavuga ngo ni kure ugereranyije n'urugendo Real Madrid yakora ije New York ukuyeho amasaha 5 ngo kuva i Madrid ujya i New York niho hafi kurusha kujya muri uyu mujyi ngo iyi kipe izakora ibirometero 25,000
ijya gusura amakipe hirya no hino kubera ko ituye kure ariko ibi ngibi nahoze mbona koca wabo avuga yuko ngo ari avantage kuri bo kubera ko abantu baza kuhakina ngo baza bafite stress y'umunaniro y'urugendo hanyuma bakaba babaprofita ariko biba bigoye. Akandi kantu nahoze mbona bagereranya amakipe yombi bavuga agaciro k'amakipe bavuga ko ugiye kureba agaciro k'ikipe ya Real Madrid ari miliyari na 200 z'amayero mu gihe iyi kipe agaciro kayo ngo ari miliyoni 1 n'ibihumbi 500. ubwo baravuga abakinnyi mu kibuga ugereranyije n'ibikombe n'ibintu byose ariko mu by'ukuri yari match Real Madrid ari ifite mu biganza masegonda make rigoga Real Madrid iyi match bahise match y'urukundo abanyamakuru bavuga bati igishimishije ni ikipe yari ikinnye Champions League bwa mbere yahuraga n'ikipe ifite Champions League nyinshi 15 Real rero yabakiri babwa atangaha muje kuri aka gastade kanyu k'ibihumbi 23,600 ni 5 ni ikiganza muhanze mwiyakira. Kylian yakoze Hattrick mushyira ku bitego 13 muri champion ndetse na Champions League ariko kuri ubu ngubu ni nawe mukinnyi uri imbere i Burayi amaze gutsinda ibitego byinshi amaze gutsinda igitego muri ukwezi kwa 9 buri mukino yakinye amaze gutsinda igitego kuri Kylian yaratsinze Iceland aratsinda Sociedad aratsinda kuri Marseille atsinda 2 Espanyol atsinda 1 Levante atsinda 1 Atletico atsinda 1 nijoro yatsinze 3 ukwezi kwa 9 match yose muri equipe nationale kugera muri 15 ariko none hari umuntu hano uri kuba underrated ntagenda ntavuzeho gato nubwo Mbappe aryoshye muhinda by'umwana yitwa Arda Güler yongeye kwa assistinga Mbappe ku gitego cya gatatu ku minota 73 yongera kwa assistinga Kylian Mbappe nanone let me check well no yongeye no kumwasistinga muri match zindi nabonye hari ibitego bigera nko muri 8-7 gutyo mu bitego Mbappe amaze gutsinda aho uyu mwana w'umuhungu ndaza kubibara neza amaze kugenda amuhereza imipira reka mbibare neza 1 2 3 4 5 5 6 ibitego 6 Mbappe amaze gutsinda ni assist za Arda Güler yamaze kuba kombinezo abantu amaze kuvuga yuko ishaka kuzaba nziza uyu mwana bita Mesut Ozil muto nawe iberi inshuti yawe no Ozil na Cristiano wundi Mbappe na Arda Güler. Ijoro ryakeye ikipe ya Galatasaray yari yakiriye ikipe ya Liverpool n'umukino warangiye ikipe ya Galatasaray itunguye ikipe ya Liverpool mu rugo igitsinda igitego 1-0 igitego cyaje ku minota 16 gitsinzwe na Victor Osimhen igitego yatsinze kuri penalty birangira bityo ikipe ya Liverpool itakaje umukino wa kabiri wikurikiranya nyuma yuko muri weekend muri championnat ikipe yatsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace. Uyu mukino rero ndifuza ko tuwinjiramo muri ubu buryo ikipe ya Liverpool umutoza yari yahisemo gukoresha systeme ya 4-2-3-1 izamu ryatangiyemo Arsene Becker hanyuma rero kuri 3 yari yahashyize Milos mu mutima wa defense yarafite Van Dijk of course na Ibrahima Konate hanyuma rero kuri 2 cyatunguranye cyane nuko yahazanye Sobo abari wahitamo gukinisha kuri 2 hagati mu kibuga yarafitemo babakinyi babiri yarafitemo Jones ndetse na Ryan imbere yabo kuri 7 yari yahisemo ku mugoroba kuhashyira Jeremy Frimpong urundi ruhande arushyiraho Cody hagati yabo hashyira Florian mu gihe rutayizamu w'umugoroba wari watangiye mu kibuga yari Hugo Ekitike birangira batsinzwe ariko bimwe mu byaranze uyu mukino ni ikipe ya Liverpool yari ifite ibibazo mu buryo bw'ubwugarizi bagerageje uburyo bwinshi babutera inyoni mu gushaka igitego imbere y'izamu ry'ikipe ya Galatasaray ariko mu bindi byaranze uyu mukino ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool n'imvune kuko yabari Arsene Becker yarangije umukino n'umuzamu ndetse na Hugo Ekitike nawe yasohotse mu kibuga adasoje umukino kubera imvune. Ikipe ya Galatasaray nayo mu byabiranze ku ruhande rwabo ni ukubona igitego bagatsindira mu rugo bibasabye gutegereza imyaka 7. Icyo ngubaza Regan impamvu nifuzaga guca muri ibi kugira ngo mbinjize muri uyu mukino ikipe ya Liverpool gutakaza uyu mukino itsinzwe igitego 1 ikagitsindirwa hanze muri campaign ya Champions League batangiye bavuga ko uyu mwaka impamvu bongeyemo amaelema by'umwihariko ku ruhande rw'ubusatiriza ariko bashaka iki gikombe uku gusitara kuri Liverpool bazize iki ku kibuga cya Galatasaray reka tubinyuremo twihuta tugendera kuri fact icyambere abantu ba nota nicyo bita defensive weakness cyangwa se bafite ikibazo mu bwugarizi fact ni izihe
umwaka ushize imikino 10 ya mbere muri toute competition ku ikipe ya Liverpool ni ikipe yakipinze clean sheet 6, nyamara imikino 10 ya mbere muri competition zose uyu mwaka Liverpool imaze gukipinga clean sheet 2 gusa. Nukuvuga ngo kwa kundi bashoje match batinjijwe igitego. Icyo kibanza kikakwereka gutakara kw'icyo twita mu mupira solidity ndetse na control kuri ekipe yawe mu bijyanye no kugarira. Ni ukuvuga ngo kwa kuntu nyine ikipe ibishyize hamwe mu buryo bwo kugarira nk'ikipe hanyuma ikanagira controle na discipline nyine ijyana n'icyo kugarira aricyo. Kugarira ntabwo ari Virgile na Konate, no way. Kugarira ni amahame akubiye mu gice cya tactique mu mupira. Ayo mahame akaba yubahwa n'abantu bose, ntabwo ayo mahame yubahwa n'abadefanseri gusa. Burya hera imbere kuri Sala hari akazi aba agomba gukora kugira ngo atume wenda ikipe igeze umupira hagati bitinze. Hari uburyo abo hagati bita bibora gukora anticipation kubera yuko iyo pressure yari hari imbere. Hari uburyo byorohera abadefanseri kuza kuba baridinga game kubera ko situation ziraza bazibona zikaba controlled easily, then baro bakayiwininga ikipe ntigira ibibazo. Icyo nicyo cyambere. Hari ijambo nagarutse ubushize, icyo bita fluke, bya bindi tujya tuvuga public perception, cyangwa se ikintu cyo cyaragiye hano muri mu baturage hanze abantu bakagikwiza cy'ikinyoma. Ngo burya ngo derby ngutsindwa numeze nabi, ngo burya ngo ikipe ngutsinda ibitego mu minota ya nyuma, ngo burya ngo ni ikipe ngo ngo igaragaza ibimenyetso byo gutwara ibikombe. Twabigarutse Iberi turavuga ngo ibi bitego Liverpool iri kubona yishyushya kuya mu minota ya nyuma, ibi ni ikimenyetso cy'intege nke bizayikostinga. Ariko urabyibuka tubivuga bari kumwe hano ariko wa mbere ndabyibuka ntabwo byaramba. Kandi ibi bintu byo gukora ku ikipe nka Bournemouth, ukarokoka kuri Newcastle, ukarokoka kuri Atletico Madrid muri Champions League, abantu bikomanga, these things can't, ntabwo biramba. Now igitego batsinzwe kuri penalty hakiri kare mu by'ukuri cyongeye kugaragaza izindi ntege nke mu busatirize bwa Liverpool zaturutse kuri izi mpamvu rigoga. Kuki ubusatirize bwa Liverpool butakoze neza? Ubwo no hari ikibazo kuko hari ugutsindwa igitego akoze twe kucyo tutagitsinze. Bwa mbere umutoza wa Liverpool arakubwira ngo ndi gukora amarotation cyane kubera yuko mfite abakinnyi bashya twaguze baduhenze. Yego, ngo ikindi kiri gutuma nkora amarotation, hari abakinnyi bacu batagize pre-season mu buryo buhagije ku buryo ngomba kubarinda kutajya mu kibuga kenshi, kuko nibajyamo baragira ibibazo byo kuvunika. Ngomba kubazana introduce gahoro gahoro, the likes of Alexander Isaac, the likes of uyu musore Makaristeri. Ataba n'abakinnyi ngomba kuzana gahoro gahoro kugira ngo bagende bamenyera muri group. Dore rero ikintu kiba kiri kugora Liverpool. Uravuga Florian Wirtz ahubwo kuko Makarista bari bamusanganywe ubwo Florian niwe pre-season nziza. Florian Wirtz nawe agenda muha iminota turamugara ko we ni dossier yihariye kuko bamwatatse ku giti cye. Now ni cyo kibazo rero gihari kuri ubu ngubu Mohamed Salah ari nawe navuga ngo meilleur buteur wa Liverpool yaherukaga kutabanzamo mu mukino wa Champions League bakina n'ikipe ya Glasgow Rangers 2022 igihe yasimbuye yaraje yatsinda Hattrick mu minota 6. Ubwabyo kumubanza hanze agakora impinduka zirimo izo yagerageje gukora ubu ngubu zateje n'ibibazo. Aho yavuze ati okay, yafashe umusore nka Cody Gakpo, Curtis Jones, Frimpong aramaze yatabanzamo, wenda tuvuge ko ubweketike we n'ubundi yara ni usanzwe akina kubera n'ubundi biragaragara yuko mugenzi we ataramera neza. Now guhindura uko yahinduye, dore ikibazo biteza muri groupe buriye. Uri kubaka ikipe itandukanye completely ni wari ufite sezishize, kuko ugomba gukora ikintu kimeze nk'igihuza abakinnyi bashya ndetse n'abo warusanganwe, kandi kuko ikipe uri kwindurira imikinire kwa adjusting ibyo bintu bisaba ko abantu babipratika bakabikinana. Rero demo akora amarotation menshi ikipe itaragira icyo kintu nakwita nk'umutima kibahuza mu buryo bw'imikinire. Icyo kintu gituma ikipe ye irushaho kugenda itinda gufatisha mu buryo bw'imikinire kugira je yayindi ubona ishobora kuderivaringa kuri niveau zose, Champions League, Championnat no mu bindi bikombe.
iki kintu rero ni nacyo kiri guteza biriya bibazo mwagiye mu byo gutsindwa ibitego mu buryo budasobanutse ndetse no gutsinda bigoye cyane, kuko ni ukuvuga ngo n'ibiri kuba muri iriya minota ya nyuma it's more of abakinnyi ubuhanga bwabo ku giti cyabo kurenza ubuhanga buri guturuka muri lo collective ya ekipe. Nawe reba icyo bibyara rero, utu tuntu two kugenda ahinduranya ekipe itarafatisha nitwe turi gutuma asa n'udefanda amafaranga ya Virts ibere yaragarutseho agahora amushyira mu kibuga, nyamara Virts zumve nk'ijoro ryakeye ryonyine Virts yagaragaje urwego ruri hasi cyane. Umusore w'imyaka 22 ibaze ko yatakaje imipira 14, ubu ni imipira myinshi cyane. Muri duweri 13 yisanzemo yabashe kuganya duweri enye, duweri ntago ari mu kirere gusa no hasi aba duweri zingana na 31%. Yagiye akora ibyo bita ama misplaced passes mu gice cya kabiri menshi, biragaragara yuko confidence ye cyangwa se ikizere yigiriraga gitangiye gusa n'ikigabanuka. Ejo bundi nibwo bamaje baramubwira batese shaho kutarimo gutsinda ibitego, aravuga ariko muri mukino wanjye umeze neza, ati kitarakunda ni ibitego. Kuko urebye nk'ufashe aho ngaho urigane du statistique dukeya, ni ukuvuga ngo muri match 8 amaze gukina Liverpool muri iyi saison, ni ukuvuga ngo nta gitego nta na assist, nyine abongereza bamwise ngo ni Mr 008, ni ukuvuga ngo 0 assist 0 goals muri match 8. 008. Aha, iyo ni fact. Noneho rero wareba nka Konate muri defense hari kuva amakosa, ubwo nagiye mu bantu dusoza. Konate ikosa rikomeye Liverpool yakoze yari kuba yaraguze Gehi, kuko umukinnyi mutumvikanye ngo extending uzi ko asigaje sezimwe kumurekura, yari kumurekura mu bitekerezo aba yaramaze kujya cyane pe. Niwe watanze passe nabi, iyo passe yatanze niyo yatumye haboneka imvune y'umuzamu Alisson Becker igiye kuba costinga kuko bafite Chelsea muri weekend. Niki rero kiba nubwo yasabye imbabazi, nubwo yavuze rwose ni ibintu byabaye nyine donc nagakosa kamugwiririye, ariko nabonye Jamie Karaga kuri CBS agaragaza amakosa ajya gusa nayo menshi cyane, avuga ati nanjye nari umwe mu defenseurs bakoraga amakosa menshi nk'aya ngaya. Atari ko noneho Konate arimo arabikora buri kanya, ariko buri abantu bareba Konate ibere nibibaze ngo kuki Konate yamaze kugaragara nk'umukinnyi usanzwe cyane. Uburyo bw'imikino ya Konate ubundi ni cyagiye kimufasha ko umukinnyi mwiza, nuko yabaga afite Virgile mwiza. Kubera iki? Ubundi uburyo Virgile kera yakinaga byatumaga abandi bantu bose bari iruhande rwe baba beza. Virgile yari wa muntu ukina icyo bita asa n'uwitaruye defense, agitandukanyije nabo, akaridinga ama situation ukuntu ari kumera. Noneho amakosa mukoze Virgile yari agifite imbaraga physically, Virgile yari afite izo ntambwe ndende, Virgile yari agifite intelligence ataragira fatigue mentale, kuko guturuka Real Madrid yabatsinze kuri Champions League cyagiye Ramos avuna saro kuboko, urabyibuka? Ni ikipe Virgile yari arimo, ari umuntu ugomba gukina kuri iyo high level, agomba kuridinga iyo defense kandi bamuhinduriraho abantu, tanto Gomez, tanto Matipe, tanto uyu nguyu Konate, bagenda bahinduka. Amaze gusa n'uruha, imikino baye myinshi ataruhuka, usibye imvune imwe yageze kugera muri saison. Iyo high level kameme n'imyaka ye itari mike, ibyo byose bimaze kumunaniza. Ni kirero kiba n'imikino ya Liverpool ubwayo tactically ntiba avantage. Kubera iki? Imikino ya Liverpool kubera ko ibishaka icyo twise control over chaos, no gukontorora umukino kurenza kuransa bari imbere ngo mukina mu buryo buri direct, bisaba ko abadefenseurs ba Liverpool bakora icyo bita high line defense, bazamuka ku murongo banyamcyuga kabiri. Bivuga ngo iyo batswe umupira haba harimo intera nini hagati y'abadefenseurs na Alisson Becker uri mu izamu, ari naho naririya kosa ryo kuvunika ryavuye. Niki kiba rero biba bisa naho Virgile na Konate bari kuri line imwe. Mu yandi magambo ntabwo ari gukina ari muri vision yanjye imbere yanjye, ho ndi kumureba ku buryo ibintu ari gukora nabikuvura ariko mfite espace yo kubikoreramo. Turi kuri line imwe rero. Ni nabyo kera twajyaga tuvuga ngo hari umuntu ukina 4 na 5. Yego, 4 natakaza balo cyangwa akayikina nabi bigenge n'ikanyikiriya. Kandi ubundi yajyaga muri duel noneho agasigara libero. Niko tuzi Virgile imyaka yose niko bakinaga. Nkunda gutanga urugero, mujya mwibuka ahantu bigeze gukora contre attaque finale ya Champions League Tottenham, aho umuntu yitwa Wang Min San yirukankaga ashaka ko umusore witwa Sissoko amuha umupira, Sissoko ari ufite umupira. Virgile ni imwe muri action ziri zitaziyogera, ni situation yambashije kujera neza, aho yagiye abajijisha ari babiri,
umupira arinda ubwo utera nabi uyu musore Sisoko kandi niyo pasa wenga mini sana wari uri kwiruka Virgil icyo gihe uzana yabaga asigaye n'ubundi yabaga ari amakosa akozwe na mediateur cyangwa umudefenseur ukina kane Virgil ari inyuma ari wenyine kigahagararana nabo gitera intambwe kikajera kikajya iburyo kikajya ibumoso akabija Virgil he's not the same Virgil tactically ntago ari gukinishwa gutyo twabonye ko abari kuri line imwe na Konate moindre erreur Liverpool irarya ibitego kandi Liverpool ukuntu irya ibitego birebe Crystal Palace abatsinze ibitego bingahe 2 Bournemouth yinjijemo bingahe 2 ikipe ya Atletico Madrid yabinjijemo bingahe ikipe ya iri abatsinze 4 de Newcastle yabinjijemo bingahe 2 niyitsinzwe nitsindwa kimwe muri izo match irabirya byinshi kandi byatangiye kare nuvuge ngo umuzamu ngo nuko yavunitse ibyo babitsinze Bekeri umuzamu wa mbere wa Brazil uzi icyo bikubwira iyo kipe tactically mu buryo bw'imitoreze iracyafite ikibazo muri defense no mu buryo bwo gusatirara cyane hanyuma abantu bakunze uyu mutozo witwa Akani Baruki uyu mutozo watsinze Liverpool utoza ikipe ya Galatasaray muri 2006 ubwo Liverpool iheruka gutsindirwa n'ubundi kwa Galatasaray 3-2 yari umukinnyi icyo gihe akina Liverpool itsinda yongeye kwitsinda ari umutoza ntekereza ko nubwo abantu babonye harimo abakinnyi ikipe ya Galatasaray bamazina ariko n'abakinnyi bakuze bano Baike Gundogan Mediane yabirimo Torreira hoze muri Arsenal ndetse na Mario Lemina waciye muri Wolves ndetse na Southampton ntabwo ari abantu bo kujya guhangana n'ikipe ya Liverpool kubera ko iyi Galatasaray match ya mbere ya Champions League bari batsinzwe na Eintracht Frankfurt banyagiwe 5-1 iyo kipe yanyagiwe 5 7 badatsindira ku butaka bw'iwabo muri Champions League umva ngubwira kuntu byagenze no ngo Eintracht yabatsinze 5 yego iyo Eintracht yabatsinze 5 yaraye inyagiwe na Atletico nayo 5 bivuze ngo iyi Galatasaray ntabwo ari ikipe ikomeye cyane muri Champions League ahubwo abantu bibajije ikibaye kugira ngo itsinde Liverpool ariko nicyo n'umundi rugaje yavugaga ntabwo ari ikipe ikomeye nayo ntabwo rwose ikanganye cyane hari umuntu twarebanye match ubundi arambwira ngo abafana ba Arsenal batuze wenda hari ikindi cyaba ariko Liverpool umwaka ushize ntabwo ariyo yo kubera ko umwaka ushize muri Champions League kugeza ubu baramaze gutsinda imikino yose barinze bageza nko kuri 17 bamaze gutsinda imikino yose aribo ba mbere ariko ubu ngo batangiye nabi cyane uwitwa ariko ubwo Simena abantu bamenye nanjye kuvuga nje nawe twateguranira ngiye kuvuga ko ari we Munyanigeria umaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League yatsinaga igitego cya 10 akugayego kare gafitwe na Bafime Martins abantu baramwibuka muri Inter kera Martins ari umwataka ukomeye cyane abantu baranamwibuka yarafite 9 abantu baramwibuka cyane ubwo twahanganaga na Nigeria Martins yabaga harimo Victor Peba yari muri Monaco icyo gihe yarafite 7 Nwanko Kano afite 5 Ademola Lukman 5 na Aigbeni Yakubu akaba yarabitsinze ari muri Maccabi Haifa ariko Yakubu abantu baramwibuka no muri Everton mu myaka yo hambere ubwo rero Osimhen aciye agahigo aciye agahigo ko kuba Umunyanigeria wa mbere kugeza ubu ngubu umaze gutsinda ibitego byinshi muri imikino ya UEFA Champions League